Hi guys, na mag-midnight adventures na sa go. Karon na ako na rin sa Guadalupe para tilawan ang the original Lamaw. Awaning video. Manamig kaon among gasto 100 Captain Raya nanamid duha ka batchoy usa ka lamaw Siopaw Mountain Dew 126 ang tingali tight kayo sulit kayo diri bay pero abre rig gabi so maglinya gali bisag kalauna na so tilawi ang the original Lamaw. And thank you so much for watching the Midnight Adventure sa Kalami, Cebu. O kung namoy ganahan ako adtuan ing nako para akong tilawan. See you on my next food adventures. Bye bye.